otyo yebare kuboriyo kanda yebare kutukunda obwire bwona program n'Akadaara anshitamire mu yedidia nyakahangura utabasa kubaho izoberi edidia arakampara akandi turi tugezaho okureba ngo emikoro yona yo kushendekerezo mugurutse wito Boniface byanyima yona twagikusyaho tujja ko bantu kusyaho buri kimwe cyona ngoko biri kugenda mesho namwe nahende gambera na muhongo omakago mugenzi abariyo bateramere speech ya president wagireba na nebyone byambigendo mesho nabyo wabireba na nyincha kare tujja ko bantu kusya bindi bingi norwa mukaga na Sunday omuguruse na jja kuba nazi ku ha Sunday akandi byona tujja ko bantu kusyaho aha TV West nehinda nditogoro Mark Nyabehemu awayiriri nyakahangura akande ebiro byo kwezi ni 18 byo kwa katano 2017 omwaka turiyo tugenda tusagwika rwagati turiyo tugenda twirire bintu byingi omuriyebyo turiyo tugenda twirira budget ye 2017 2018 turiyo tugenda twaza kugiye omwaka twaza gutera uruko mutwe haroho mpindukachi kuiha budget yihange neshomwa omwaka guhwire ebyentasiana nenshoza ejo niyo budget entasiana nenshoza iwe aryoku norebe bintu nibigenda bita budget kuzabishomwa ebintu emihendo ehinduka ebintu bino kubyabire bikwatwamo abaye baroho muza budget zirezira hatiberebi haroho kinje kibireho budget kaneshomwe bumwe no mwaka gutaka hwire akaba hempinduka zikateganisa abanya-Uganda omu studio tindu munyenkanye no mukugugu ni mweto mukugu umunyako tukantumwe akaba ari umuhangu ngokaroreba umuhangu noreba ikigambe cyo cy'uporite munonga kandi ko kujye uto mukugu aho mazima umuntu nawamanya ngo umuntu ogwa kugukira mu kintu eki omukugogu no mukuru Mukundane Julius ogone executive director akandi wa civil society budget advocacy group aba ninja wahura mu kigambo budget no manya budget twine budgets nyingi na no mukaya uno itaga yo budget hati kubantu gamba budget ya national level budget yihanga aho twena ntubaturumu akoba iwe kayawe negumiriye kayawe ne norebe bintu bimwe bitikereze namani no shango mshija atebirebi shango ina bana nkamushanju gero tubabiro beno banya shukari batano imwe mukuziri so ati ezo nzo shonga isuri ntugenda gambaho bitu kamanze mbahereze abe yanjurire aho henye no twija futandikira mukuru Julius nashimwe kuje mu studio hano ya TV West kandi abampurikize ningira ngo ikintu cyo twagamba kintu cya budget ikintu ikitungura kindi ukora muri CS bago ko wacigamba tuntunguko mukashishi taho mwazo tucerera nicakare nabwataho turi kureba government yite sentence yehe kandi sentence koziseta twaza kutanga twashenga ngo iyi government kutukugerekereka kumanira kore byirwana ngo yekore tushanga harimo kuferwa twahunamo tushanga harimo kuferwa twasharamo katumanisa abanya-Uganda bona bataha ibitu kubashimira kubona beta bika government kurunde sente kandi government bujaki eri kuzishoboza kugira ngo zitakashishikara namazima yebare munonga kujja nito twakushemerwa kandi nubwo ariyo natureba ni mana we yashemerwa munonga ukureba omukugu arukuza ko banahenda hendo mu shonge zitari zimwe na zimwe na munonga habintu ebiru kutushasha ito nk'abanya-Uganda katubanze budget eje ne kushomwa ryari ibiro 8 kwa mukaga ibiro 8 byo kwa mukaga icyo manyisa ngo umwaka turache guheza kuiheriya na ishomwa ngo bwagenzere yego gwahwiri ogwa ariyo natureba kabe nanda kumanya sente government ze kushoma mu budget nezihayi kandi zikoze seta katubanze tutandikira ari cyo abo ko barashoma billion zitenda ziti ati turiyo mu trillion budget yitu ne ya trillion tugifunding ebyo kabiti kandi bindi nebirugo muri yabo ati omuntu ariyo natureba abo kuba budget twenda kweshongore cyeshongoro cyo muntu atakumanya twenda kweshongora ringara maro bwiro bwashikira abantu bakabaza na ringara abwendongo bwena ati omuntu mutandikiraho sente government neziyahi role yo muntu neya hati government sente neziwe muri twe abanya-Uganda aba government neza aho tushashura imishoro dushashura no uraba kushashura za vati bacuka umushara hora ngo hino wagusharaho
paying bagito wa government so ari kitongore bajali Uganda Revenue Authority URA nje kushoroza imishoro ejo so URA neza kushoroza imishoro iri kwingana trillion zikumenina n'ubutundu bucebuce URA trillion zikumenina n'ubutundu so kuri kuma kusuperectinga hatiya istware zite ko Bank of Uganda abwa niyo account ya government iri kuberi ngita consolidated fund then government hate shitama ebarire sente kuziragira ki uko ziragenda konka tiziri kumara namwe ati budget ije mu mwaka guza kwija niza kuba trillion za 28 n'ubutundu konka yo neza collectinga trillion zikumina hati chamanyi sangu differences zarashage zitari hezo ndoza kuzeguza trillion 10 hati URA neza collecting 10 konka budget ne ya 28 hashe zina ziruga izindi pesa government neza kuzomu za banka ize China ize America izibunguze sente kugira ngo gerye ki ngirebe nayo base kugira binakora icyo tikabire kiri kibinangwa ubwo guza tikubi konka no yeguza urukumanya ngo sente ko razerete nizakora ntahizazo ushobogere ki ushashu izikore cyazirese icyo cyazirese so wayeguza ukabara gukora business kugira ngo kure sente banka ne gukoma konka government bagikoma ndijibo kwiyeho government ne ko bwire eshange tari kwasa kushashura icyo tako kushashura bijizamani hati nkayitwemerire aha bitundu aha sente zitu inenke za Uganda ebitundu 30 nsaka mfashura mabanje agakutubanje wite nkihanga ya Uganda so sente y'icwa cy'uwambuza sente nzurugaye Uganda Revenue Authority ne sente izindi tuzeguza nzumu za banka Stanbic Bank tuzumu Centenary Bank government ne yeguze sente mu banka nganye niwo kutukuzayo nito tukanye so ni twihaye so esente ukonizo kurusa nzokushanga hatiya umwako aba betting imishoro bajonjire ubuyire umwako ogu pay echa egumire ngo kweri imishoro hamisha 30% wene wa no funo milioni 10 kugarahi ukwezi ngokuyo 40% ngumushoro gahigo mnonga za bia esgara why importing ibintu kuruga heru warete motoka ndo kiyesente so imishuru niyo URA imishuru iri kugira so nko munya Uganda ahabwe cyo kimuteka ko yango ikintu cyo wacha manya kurungi cyakugasira cyo kiti kuko turi mu studio mu babiri twine budget ya miliyoni 1 haza bakajya mu contributing ha budget eje ibuka shashura emetwaro cina nyonka tahikumi kandi ntaseri kwingana nkiba cyangwa ubuyingana zatubwagira ki tubwabo ninga nani manyangu hine sinde zo washireka ukadikirira inganche hato buyingana zatubwagira ki tubwabo so nko munye Uganda wena nje nango niwo manyangu nubo kono kora shiringi 10 tayo shiringiyemo we nko munye Uganda weno ko yemerire nubo kono we aninga shiringi gano kwezi tayo shiringiyemo ahabwo ko agency yona ne yitu haza urondoreze wawundi utari kwenda kugira ki kushashura abaya tatireyo nchibase ngo ruguto rutubento nda gukora tuza kurukora twayeguza nsokushanga nshashura interest rate amagoba ntugashashura kuriya kana amagoba yago gabone bajaki gakubere negatuyamba so mbunye Uganda wena ko buryo murisa ko buryo muhingi ko buryo mushubuzi nchibani cyenga buri muntu abona akace kora abase kagira ki kaziyo nico kureba ngo mwako gwahwire tukataho rutaro rw'amane mu nungu kugira ngo ba MPs bashashura imishoro biwewe mishoro habwenje hakukuba mwana ufuna miliyoni 25 kuraho kacuka twirize so buri muntu munya Uganda we no kora abori wenda konka wotine sente ariko nk'ibya hato kubira utine sente atine zo inezo tukushashura mushoro ciciciro konka hina ko kuba no gukora iyeho kaci kahe government hazo jikura tirire kugira ngo igihe ki mushoro kwese kurunje so esente niko tukuzurundana government amina kandi kore mu hata tizikumara iwari na tureba nyenye no mukugu Mukundane Julius Mukunda Julius okay Mukunda Julius nagira ngo sente
twine kuzirunda nitwe nk'abanya Uganda kuyiho imishoro kandi cyo tukikirize abo kuba no twihe imishoro konka nahisha haba hekizibu washanga ngunanka natunga sente kandi imishoro itakwenda kugitayo hatenje bakimanyisa ngogwe no mwangi wentunguka ako nuko mazana ubwo natakwenda ntunguka aroho abantu abinkwenda kubanza dino bazoteke abantu abo turi arabanya Uganda abakwenda kore ko busasi bwabo banzo tambikiye turi Sabyona sente nyingi shime kubanza zo mbwegese na numkurondera abana imirumo abana bitu nubashoma oshanga ati nemirumo aheza kushoma agenda za street atambura amare myaka n'imyaka ati nemirumo obwo hakare government ekehereza abana imirumo ekekushomese garuke kwereza umurumo hati nkabire ninshaba government ningashaba ba parliament abakupasinga budget eji eyo mwaka ogwo gutwaza kutandika eberumu ekinte kiba kweto bwegese sente nyingi baziteko mbwegese hamwe na n'umukurondera abana bahereze kushoma emirumo tukwenda abana ba Uganda bagumaho bazaho mukurereta bagume mbaresenzayi bagume mbaza street mbarereta burushaha burudakika abuja ngumba batine emirumo nani nshaba abantu abandi ba MPs bitwa bakuticiciro mu constituencies zitu baza kupasinga budget age ba making sure ngo ekintu omushiki omwana w'omushiki na munonga bakuzayishomera hari abana bakaba batakwebasa ijo nanka nyanza akasharamu yaje atinyuka challenging M7 mbe ninye nagabira abana pad za uja ngo akata kwasa kwicirize biyabe naga sente government nebezire kunge kizibu no kuba kuzikozesa bakwatezo sente bazikozese je bareke gumamba kwata sente ngumanya no kwata billion zinga hino zigabira umuntu Justin ngabo kuba yakushemeza hari abantu abakuba barukubi abantu bari mbabure byo kuriya abantu bari mbabura irrigation teka wasa kukora mu Uganda kugira ngo abantu tibine sente konka government y'ebintu yabite ko mu nkoreka bite ko budget yabyo Uganda neza kutunguka nko munya Uganda orukora tereshonge zo kufa mu ihanga nyenda planning sector yaza gukora budget age yo mwakogu yabanze yicumentereze ahanshonga za agriculture wano ro mu agriculture sectors zibire zo kuhinga no kurisa zona zo kwataganaje tikarebire shonga habwaki ebikwijo shukare ko rwumbe kwijo ine temba munonge bebe yamani kandi ubikwijo ibiworeba tubabyozya tubabyombera tubabitera bikatu tubabirisa kongente intugirisa kurwo mukasheshe pako umwazi yogeshero gikama dera amateka gurashiringi birushukari gurashiringi kashaza nyenda planning sector ekintu echo kirebe mujye munonga tubase striking balance ebintu ebibase kuza harevemwe umuntu waguzarita yawe yamate ubero basagura kiro ya shukari wakati guzartigana uniza kuronde actually nartigana ninje ukugura kiro ya shukari nyenda planning sector eshongeje gitere mu toki yamana mpangwe hami ebase kuretaho okwingana sebintu ebi bizaharevemo nasagara Robert korga kiruhura twine damu zo kwingana cyo nkise tuzamashanyarazi kuko abantu bine amashanyarazi makagabo so niki baro kugira ngo kurebe biwaya mbere aba amatu y'abantu konka abantu batinde amashanyarazi so government icendeze bi y'amashanyarazi kugira ngo nanye mbase kutika amashanyarazi mu nje yanje nanye neighbor turiki tutandike za business turukozesa amashanyarazi agitkonka ebei etakaza higura mononga ngukwira hati yedeshikeje so umbinta managera atekemo yari yocengwe bi y'amashanyarazi agicendeza amarwaro yateka membaze kumara musirizi zindware mpango turike gumanta tugenda tuzikaza kwirukanga tukazo kuza kuronda imbazi no buherezo mu private marwaro ga private nanga gabantu bondo then ikinde cyakabiri government ine kurwana munonga kureba ngo burchweka chihangeri yaisi amizi marunji ebichweka binju mu ihangeri waza kutambura abantu bine mizi twine nyanza zo kwingana nyinjo mu ihangoma konkanye ikintu cyo kuswazana n'ikintu cyo kutangaza kusanga ngo ebichweka binju abantu nabacinywe emizi gebyondo so omuntu wa hansi
budget ubariyo mbakora budget bariyo mbagikoritu umusoro gubakuza umusoro gundeni ni impereza umusoro gumutahi wanje ari nahereza gukuza kusibo buhereza so bakwate sente zibaranyihemu bazindure mu buhereza nanyenganyirwa umusente zinabe ni impereza otyo yewe ariko banito kandi yewe ariko tukundo bwirebona program nakadara akande nditogoro makinyabehemu abo wabareba n'abanya Uganda abanya-Uganda bino busasi bwabo nyino mukuru mukunda Julius mu studio akandi ugu no mukugu abikwatire nembarira budget mbarira ibintu byo kubara akureba tukagwahi nyina kabanza kumbuze cyuzo kimwe mukuru mukunda Uganda turya boro turbo turya bagiga hakabaho ki turya bagiga muno nangwa kabanza nikiriza mu myaka 10 yahwireho turya boro kuko naza gushanga nashanga turya abantu twinetsende nyimyo abo twinetsende nyingi munonga okugira ngo twino nizituremo no kukozesa inkozesa ni yombi odutajeno amaze kutwikipa ikitabo cha ocuma ko guhire yagira ngo twine loans eziruka trillion 18 ezishitame hariya zituremere kozesa sente zirariya zigujigire tukasayinira contracts konka twajya muri kiri twitegatikire ku societies ikikore ngo ubugigo butwino bw'amande munonga konka twine ndware gumire munonga ntugita implementation challenge ukukore ko munkora ikintu kito munkora wapora ngo nyina gukora kilometers ikomeza urukuto kuzikora mu myezi 3 tininza kuzikora yitwe ntitwaremye myaka 2 waje rutinina kuombe kirwaro kugira ngo yombe kirwaro riba komekira umwaka gumo ituntu byumije myaka 5 so implementation challenge ikintu indwara yitwine timwe kituragiteke aho ntwari gikizimu aho kizimu ngo kiri plane zitwine umunsi yona tino kukizo mu Uganda gukora plane na World Bank ishikashitama MF ishikashitama UNDP ishikashitama neshanga gukora plane abanya Uganda first class kora kugira hati plane gihindo togikoremo ibintu hati bitanga kucankara nemebazi ikiza kwija dozi igana haragara kuruga Kampala kwikambarara dozi 23 zaragireho hikayabe haikayonche neza hikayozi yazicererirwe bakigera ngo nade zibagure mugure ndibo muzitwara abahinji muzakutanika okuzigura no kujya kuziho muhinji aho naho ibizibura mombe kadamu muba mutaka giherze yona yashata gushatuka so abana koze muno ushange implementation challenge ikintu kwate kugira ngo tukore ibintu bikora mu nkora bihwe hatutandika kushanga bakushanga twitira rumurumbu yeno ngo ndwara ya ngo ntoke zaterwe ndwara ahamwe ngo kugira ngo twine plani abana ro kugira ngo tubaye esente zishikire nkanaro mbone tuzishikire abakugwa bo twine mu gukora ibyagurukara cya bakari barondo mubazi gwentokeze iki tupanza kwa ngo entoke muziteme ubwo ngo mubazi atugambira umuntu kutema eka 20 z'urutubuki shasha abente mwete zarwara ngo hataguza warwara ati ngo hatakagira umuntu wena owashwa kutambuza ente muzigumyoko karantine zikwatanye ikintu no cyamanya ngo ente nizurwara entoke niza kurwara hamwe tutakwate sente tukazitekamu konka icyo cyose so antwine amewomu yatera haza kanga benshi njana womu shabira supplementary budget tudiringa na womu ikintu kinyire hamani ngo mbazo gutuguzire ngo tuguru gukora ngo kwiyaho turiyebo guro gundi tukagujwanga ukabona kugira ukabona gukora ngo nufira womu ngo zitanagunya nkatonto ziguma hoze zirebuka je yebuza wagize guro mubazi gwa womu taramanje kwanyama ya womu jine tagambazici icyo kirugo umwaka guri jogu tari musente za womu umubagedi tizirimo izame womu muzinzame womu tizirimo ubwo ntukimanya kubungi ngo womu nekizibu kitambi kigibiza ko hati nekiza ko yongerayo so ujye tukana muri abanyarwanda twabaki so sente turuboro sente tuzindu kwiyo ibintu bite ko mukora icyo ncamana numva ntabwo ngana mwe nahurura umuntu wa ina kuyagamba ikibona ngo manyisa rero wagamba ngo nande sente zo mizi
entase amizi bazishazireho biliyoni 85 bongere basharaho bazishazire biliyoni 85 fakta nagamba ibintu bya irrigation twantu wenda kwiterera hachimwe nuko bashazire miliyoni bazishaje biliyoni 95 hata mwene shi coverage ya safe water amiza marungi niza kurugangaye hatoraho kagira ki aho ka kontana konka hine ndijo wagamba jete mwenu ntwitaga imirimo abana bazamakerere bashoma bazumuza technical institution bashoma imirimo itariho ikiri pote imirimo kutabaho no kugira ngo economy yitu economy yitu nende ubugire rwire tekikura ukura kwa economy kuri kukura ni kuri imirimo abantu bakora sente ikitari kukura egaraka hanze abantu imirimo igira ki imirimo ebura economy buzire imirimo teriho na waza numba romo waza mutabashamo utimuciye ukara amagoba atakatishiro interest rate izikaza higura umununga akora kace banki igira ki egatwara so economy yagira kizibu so n'icyo muhati twina muhati budget heji ekwase sente yazongera inguto nizikira kuleta mirimo abo inguto wakuko kuzo mu nguto na bya construction abantu binje bagira ki batunge mirimo kungana twenda ngo esente zabarateke mukandi ibintu barakoze se bakoze ibintu by'abanya Uganda kugira ngo utakagura cement ukajigura buraya jigure hano yari hoyima gwako gura cement wajigura hoyima cement abahoyima cement bakora cement nyingi munonga barukurutinga abantu bingi munonga so ushanga hino imirimo yabo egira multiply effect kugira ngo hari ibintu bikwiyongera mu bindi kugira ngo abantu bagike bafune imirimo so harimo ibintu nkebyo byakubintu bizamo agriculture n'amazima umushana ngo yashobora ikintu cyo n'ubyo tibishikwijwe ikikwije kibatozia ikibatabagarira kikarga mushukari kabasi expensive bahabwenshi kandi amati ahindura kugirebera burizo ogurembazi umurisa ubunyansimanya bihame izima nibingi icyo nikwereka ngo esente ziturukuteka mu bihingwa no mu burisa bwitu nizo kwihinduramo ahubwo kuba wotagira uti muri nkaba veterinary ba doctor bindi ba doctor b'ibikoko nushanga district ine abantu nkabera bunga kandi ubarumwa magana gindi nangwa basi manyote kitundu nke cyambarare iki cyo mu Western Uganda abantu nibatunga n'abatunji b'ibikoko sindeka ba veterinary baziye munonga kongo shanga icyo kitariho so ubwo n'umuntu w'umuntu twahuye na government eburebemo eyamba abantu inshonga nkezo iwari natureba amazima garingu umukugwari nayongera kushobora nshongezi kandi akiri nareba na abanyayugande bagamba abikwatirina no buhingi aroho agamba nshonga z'amashanyarazi aga amashanyarazi jo ni energy tsuntukura za damu za isimba za karuma ukambiyane n'ingamba izgabe zarahwiye kare kungana ubirango y'implement challenge hati man tweyongera yo kungana bya kunagaza kunuba byahwire buri munya Uganda kabe nagira ki akabe nafa n'amashanyarazi kunga kandi amashanyarazi ndahiguru tugako basikana gebe nyonyani andi umunya Uganda zishahinde ngambira ati ronde sente zawe uziteka harbo porampor uronde sora abo amashanyarazi aga tugako basika amashanyarazi kuba rafite ko yakani yimwe yakabaye kuteka ho mito katahise mu ngo gicaje ngore yashumba ko kucaje yakane ne kuitano ureba amashanyarazi anga expensive na muntu wende tushabaga government igira ikintu kirakikorera mu nonga gukuba kigire kutujamba n'amazima iwari nta tureba niwono basafite ngo mugishago ku gambaho ni tor kurabera hasi muzitu kandi simunogimanya noti ibiri noti mwenda 2 ashatu n'itano ashatu nemwe gambaho nitwe ugambeho na umukugu rene cyo kwenda kumbuza abo ko yarize kutera tochi umbagete kuza kubaneshomwa ebiro 8 akande byo kwa mukaga na Jacoba na gambera niki kugenda iwe nice kushasha nkiwari yo natureba abo kuba aratanza koreka arebe ko bashasha bonka abanya Uganda akandi niwe ntumanya ngo ine kushasha mwenda bera ha noti 2 noti mwenda 2 ashatu n'itano ashatu nemwe obasegambaho na n'umukugu otugambere iwe noreba nce kushasha abo kuba budget nije kushomwe biro 8
hine cyakubasa kuhinduka muka tugire ngo abantu bayoreka ibyashira hata mwe niyo byashira nk'ibyahwiri ahubwo biro munana byashira hata na committee za parliament zone present ngo main plenary konka budget wayomanya budget wayo kibanzo kukubanza nsafutanika budget process yensia so ntwanto nango abantu ahori hona making sure ngo wabuzo umukuru wawe RC5 chairperson you kansara wawe MP wawe ni shiringi zingizi byo mu district yawe kandi baza gukora mwinshi umugisha gucuru kunga cyane kuga ikinenda kumanya sabante kindi munonga tare kindi kibari kweta bubo mu Uganda kitandikira mu Uganda by Uganda biro Uganda gure bya Uganda uyombeke Uganda ahabwenje habubo ko kuza kukire boshanga ngo icyo ngo tugambara abantu hati none nk'abantu bakunyuka shandi babandi n'injuro mu bwato amizi bayitumu bagiya konkata no burya ushanga umuntu akuzire shandi yeyi iriko mu kacupa apakingire ibyo bita value addition parking nicyo cyamazanga abantu bari kuhinga bitoce hatiya wowe uhinga bitoce hatiya akatare kagize ki karuhabwa haro factory nekore shandi icyo nicyo ngo omu Japan tari kora shandi tari gikorogwa ka no wamusharayo konka turi kora motoka tukakizo mu Japan abo mu Japan imyaka igane hwireho wakazo mukora motoka nakore engineer yapanguka mu cyahwa so uwe hine cyara kutusingaho konka nitwe hine kitukucaki ekituku musinga cyo nkihanga mbweno hari ibintu bitubasa gukora ibyo abantu batari gukora ntugita home advantage kushenga ngo icyo rukora tabantu bakacu so nicyo cyane ngo nkati Uganda itwa abanya-Uganda amazime kitukwenda ntyo ngo Uganda itaneke kugira ngo ibintu bitukwe basiza abari gukora shandi abari gukora ubushera abari umuntu rwose kwekora ibintu government mu yambe ishande ji tugikore kugira ngo twajikara mu katare ka London irya amutindo gwaha ishohore na hiyo ibyo ni bintu government yakonagira ati ni tuyamba tukuri aboko umuntu wamuyamba akakora ibyo shandi akakora ibyo bushira akabutwara London abwo bwaza kuza London ndibaza bapima ubushira uko nabunye abantu ba London ndibaza kufa ningata barafi ndibakora kurungi factories zibonye neza bakubukoramo nenyonjo abantu abakubukora abashomire kurungi nubwo kubona katari so njye government yamba abantu ebakwatireho abo waza kure shandi ukajikora umucupa hengami abantu tinaraji konka wajikora mu kacupa kabonire bakakugisa ko baraji branding kurungi izina ryo rajite kurungi ne attracting abantu akatari kuri bajaji ne bajinyo so ntone ngo government eteke sento mbintu nkebyo abo umuntu wateko mitu nkebyo ati ngo ko amato wanagamba matati amaze magari gatunga myaka 5 hwireho ninyijuka abantu bari kwatamate matega baminji munonga abantu bagata kunkato kayatamate kubasa ahabo kubati ibyuma nibingi bizeki ebiriho so ibyuma kuno biyongere bakaba binji munonga ibe yamateneza kugira ki neza kuyongera hiyo nabo baje bagaguza hiyo so government nkira ngo eteke sento mbintu ebiri kubasa kuyamba abantu bakaguza ibintu bari kwebasiza njora ningambaro ubutana ngo nande radio western ningambara abantu ntitiro kwasa kutukiza ukwinge mundi teriho ukwinge mundi mu Uganda tiro kwasa kutukiza kwinge mundi mushabwenji tari kwata basayansa bitu bakatogese mundi izi turahinge tukaze exportinga tukazitora umunsiza hiro tukatunga sente tino muntu yinegorira atari Rwanda na Uganda urugwenda gorero umunsi yona nayija kunuya zebwinde forest azokoreba ki zikore impumbu konkati waza kureba sente zitiro mu tourism tourism is the second last ministry to get a share of the budget 0. something % of the budget kandi ubu no twenda kasente no karukuga so ni mayima y'abanyarwanda kugira ngo tutandikire hatiya twireke government yitungu ibintu by'ibintu turukwenda twatachukozirecho tsamutfira ngitibindi munonga namazima yiwari ona tureba yebare kuboriyo program nakadara akande nata isomu omukugugu omukuru Mukunda Julius
ubwo no mukugu kandi ne executive director wa Civil Society Budget Advocacy Group. Turiyo tugamba nshonga za budget ne kushomwe ibiro 8 byo kwa mukago kwezi uko kurukwije haturiyo 2018 twasigaze ibiro bice munonga budget kashomwa budget eji ne kwata ahariwe na nitwa bari mu studio aboko bane mahisa chango ayihangari ya Uganda ne mahisa chango ahantasana neshoza yihangari ya Uganda nico arebera twakoretera abanya Uganda abambagamba habintu bafutekateka ngo budget eshimere kubane kwataho hanshongezo bamwe bagamba byo bwegese amwe bagamba ari agriculture y'ubuhingi no burisa amwe bagamba bintu bya energy by'amashanyarazi naki mbweno iwe nko muntu no gamba cyahanshongeje abo kuba akagishaka cyo in district yo kurugamo nko mukugo kwiyatugambira mukugo Julius yajyango okina akagisha sente zazahereze kujaha district aho kwa government ne tematema yaheza afite matema sente zikuciro bwingene zifera ha district iwe ngo muntu no bujunanizwa kuza district okabuza ne sente zinga hezizire bagambere allocations bagengu sente hizire ziti ezintu nakuziteka ezintu nakuziteka echo baba tachikozere kuchiteka notes board noze yeno obuza abo kuba byona bashime kwamba biteka notes board banyuma yofutunga sente bateka notes board bamanyisa abantu ngusitungire sente ziti kandi tsakore iki tuine feeder roads tuine chi byone bintu kubikora mweno amuntu amatere kurunje Arias murabera note 2 note mwenda 2 ashatu n'itanu ashatu nemwe omukugu ejeje budget yuko kuba no gerageranisa nezizire nezoho neziturabaho noreba ngo inakasinja karugira umuninga nayo nagago amazima garagate budget ne inekisiya ikiri kureta ne kintekisiya ikiri kureta nini kuri ngutensya nini tamarwa ramasya ne yumbika amashomera amasya ne leta bitunguri bisiri kuzafutandika so buri budget ne kintekisiya ikiri kuba ne leta kunga kandi mugenu nicina burebe ngo izi twirinda zibaho zubona tuzukosa sta egiwe ine cyo kusanga ngo neza kutuhinduraho so kiza kukahari gico shanga kandi ngo budget yensi yeji ukurugiro ku economy itate kweri kuntu tuno tukakora kutuwe tukora bwabundi kandi tuba twagira bizu by'amana mununga budget yeji amazima garagaje kugira ngo ekore icyo turi kwenda cyo kubanza government uburyenguzi yibwiwe ubushomanguzi burengeserize ubushomanguzi mazima burengeserize nyanya ngambira nibarigene sente n'umubazi w'abantu bagurya so ubushuma burugeho umanye ubushuma kubukuzaho nkimayise ngo akuba benona ngo ukore kabara kuzaho n'ubuse ndibona ngo bateka ahantu akubona haragaye sente naho zabara kuzaho so ubushumanguzi tubuyo ikindi cyakabere kiri sente ziteze n'ikintu okushanga buri muntu anda district okutandika district kugira ngo government andike district ne batekwa kushoza miliyoni zitari hansi ya 5 just kugitandika kwenga district inzi kugira ngo bagitandike ne batekwa kushoza sente zitari hansi ya miliyoni 500 unashiwe buri mwaka wanya umuntu ushoze sente basibasiyo ya sente z'amarwaro zaba master discussion so ikintu cha administrative cost nchena ngo mazima garanga terebe ngo twagira ki twachikora konga kandi ikindi kinkabara abanyayuganda nyo myaka yindebera mu bya budget abanyayuganda ibya government nchena ngo twekwate umurimo tutandika kugira ngo turebe ibintu bi government iri gukora namwe no wagamba ngo abantu baza district iko ni hari umuntu za ahirwaro ubabuzi umubazo gumurisire gurinka eri kuri hihi zayishomero headmaster na bashomesa abana ba master barige yishomero arosente zikumuhebo abwe niba muhe sente ntumanya hindi ba headmaster bakuheze sente akabanza za gukora business koziyamo abanza za koziyamo abaragura coka abaragura impapura abara mushanga ishomero tari gukora aho ngumanya ngo barete ndebo ngo bazihereza abahinji registering y'abahinji kuba bahereza umuhinji bari kumwita eredadiri otakumenya ngo eredadiri umukitundu cyanyu tanimu iwe hawe ntuno ikirese hati kutukwata koze rero buri muntu akore cyaro kwenda manya hati bajya kashare barana bafayo tabakafayo bija banagahibanagaho batambara bagira ki batambara bagendera
konga ndiko kweta kwakatamu umurimo erosi wana hona urebe ngo waza hirwara reryo imbazi kabagire unashimbaze iba leta ikaho izo barimo tukagira ndwara ki buza bakugambira iwe ine charge urwo mu irwaruro okora remo mu kwezi ninga remo musande uri ine charge wacikace abo abantu abekwasire mu murimo umuza district zitkozire muka za Kibale za Kibuku za Gago za Bimu nushanga karwaruro kabo kari gukora abantu bafayo abantu bafayo mbazi ko ari kwija umunasi mbaza ajya mbazi yije agitekaho kurungi akaciko kirwaruro kashitama imbazi kagireba ecwaho bamanyangu yahwaho namwe neta kumara konka bamanyangu yagera ki bamanyangu yaho umunasi bamanyangu n'abanasi babiri umuna yakora umwazo umuyihangwe uneje kwa nyecuru abakaza bakwenda kuzara nyecuru bamanyangu haroki hari umunasi barakoresha ikirezi so akarwaruro shanga nakagira ki nakakora konka ahamwe n'abajyangwe n'ibya government angwe bene bya government abantu batinayo kandi ejo ni yakuberiye nkore nungi ejo niyo nkora twatakoze cyo namwe no umuburenge rwizobo mu Western Uganda ibyo tibiriyo taro wararebere nubajyangwe mbazi yija mwije tujibanjurira taro kintu kirizire kurwa mu government okashangana bacanjurira abantu namwe na aromje rwizire tingare ibintu bagwanjurira abantu bakaturita twatera ibishani mjeri gwizire natukumeye kugenda umisho turukumano wagurya bagugabiroha gurugire nkahe kandi mu kikangamira amazemezo ne sente zawe ne sente zawe zo Uganda zo shashuye mu musho manyota kagira ngo ngwabara kuziyo musho shukare rero kure yitu kunywa ingute zitukuzamu amajita gudu ogogo no mushoro so tate kwase mu murimo nk'abanya Uganda ntugita accountability tukabuza tukamantubuza buri izuba ikinteki ahabwe nkinje kubwa kiti ahabwe nkinje mutatu nawe kubikora nabo ndibashita mugera ki bagashe n'ubamanya ngo tina arababuzi agati n'umutoya ki tina umutoya ki tina turakubuzi nubwo ko tari kumenya kintu iwo bubuza nibaza ko answer cyo kwani ngambira ba cancer bamuletera budget ikitabo nishingana kiti upa ngugera byo agireba asharamaho n'amabara no kubuza agira byo mubuza iwe shebu buza ugira uti aba master ni mu kwishura shiringi zingahe nimaze kumbeka amashomeranga nubwo rero mu budget yibuze kutokumanya kubishuma kunki buza wabuza diyo nako nagambira ati umwaka wo gunsa kumbeka ebikarasi 15 mubuze inkahe agambira umusabuka munteji umushazera neri yuzo handiki yogende necho haza bikuratire bishika wagize munsa kombeka ebikarasi 15 wasiyankahe kambazire bikaba bishatu abantu majyanye ngiye kabira bishatu umuntu so mwaka guhwa abwo turabera mu budget nibingaye ibintu bikora mu nisho basiwe so abantu abanyarwanda amaze makangandire twatakozire ikintecho ndabasomana baturi hesente abamagezi nubara bagiga aboro tumoturya boro Oxfam ishobize ikitabo netwereka kurungi ngo abantu 10 aharigana abagiga 10% y'abantu abagigo mu Uganda bine obugaga obukama obwa 35 then abantu aboro 10 bine obugaga 2% only mwene kikwereka ngo abagiga bakusene biyongera kuba abagiga na naboro ababonjo nibiyongera kuba buru kandi aboro nabo binje mununga abagiga nabo bace mununga nambe nyingi ni gumbo twatokozire abwo mugiga tarabuza zo mukarwaruro kakandi apana umugiga we yarwara naza hewe yaza murago nazo mu VIP igiye banene kandi hati bahura murago bajombeka bakujimara nayo bagizira ngo ntotaga mu akasenti ibagira mu specialist nibinde kasenti Lena bachiyora ntuza kuzahanga kana bachiyora nabo baza ko banza baba verifying kwenda kumanya ngo no qualifying kukwerezo we ubujanje bwabusha iya byaguma so ncuga mu ngati economy yaguma hati ya so hati nkimanyisa ngo tukore iki nk'abanya Uganda twe kwate mu murimo aho rabo ruhona ware karashita yari mu ruguto rwe buza kansara wawe bishikara kitije yari mu uruguto ndwashiringizinga ihubuza turi kurumanya wazaga mu rushingi miliyoni igana
hazi uri bari gukora wenda biza kumara miliyoni igana n'ikindi amaze amagaragati tushashura umushoro abantu bareke kunyaga imishoro reka tureke kunyaga imishoro ati manyati ko kunyaga umushoro abantu batakushora imishoro n'abantu batakufantunguka yitukwenda umushoro nanabwambere ngo ibitundu ashato hayigana tushashora amabanje kuko kugira ngo imishoro yitu collectinga nemara tukabetara mu mabanje kandi government kuri kuzo mu mabanja interest rates mu bank hatwe kwe kuguze sente mu eyinji mu nonga especially azimu za banka za hanuye abashubuzi bitu babure sente zo kweguza mu banka abwa banka zibazomere so ushanga ubusente buce buriyo banka interest rates teka higura munonga abashubuzi babure sente zo yaki kandi ine business kangambara mazima tine business eri kuba hungu yatira yamana munonga itari kweguza sente tero so ubwo nubwo ubutuma buno bwambara abanyarwanda especially abantu mu Eastern Uganda bafeyo munonga kumanya niki iki government tuhiri abo president yagira ati bashijemo naba uruguto tufiyo munonga uruguto barukorera uhuye bagira ngo baturetire mbazi tufiyo munonga mbazi iba leta ni yenshi hino bo kushanga baturetire mbazi ya eyendwara ezitutini balete mbazi bagitekaho baleta nkebe bazi eri kuza kufa nko mu kwezi kumwe expire date arumuru numo bakatweta bakanza batushereka ito nk'abanyamakuru ari mbazi bagenzere bakamenda bakoso ku destroying bakamenda kujose kugishisha akwe kesi skiri so bakamenda government shashure sente ezo kwosiye mbazi ejo esiskiri osha abantu mbyaro tibine mbaze kaza hari yarohama yabyama ya expiringa ya wowe wagira bo ati ibyo ni containers mbaze nogura mubazi ugutame sente ugureta ugubika okimara ugutame sente no kugose abwo mbazi tokafasha gunagera n'ubutwa n'ubutwa ne sente eziragose umwe no shanga no ferwa ndebiri eshatabwo kuba hari sente zo ashobora zo gura ezo washozo byose n'umurwiri utarawo no murwe na ya ferwa so twayeta mwomure mukangambira amazima tukatanaka kubuza buri shaha ikintu kitambara kita ikiza kutuhamani government kugira ngo sente zirabe yine izihindure iziteko mu bintu byo kujyaki ibiturukwenda nambwe nunga hati kugira ngo twita amamane munonga tukagira ngo bashijemo netone sente zo tuziteko mu byo buhinji hamwe mu byo buhinji hamwe n'uburisa government sente ziteka kandi zindi kashizine tubyo ngo ziru kwa yaho government nayo nesharamu iteka buntu bwayo gukoranira ngo yekoze kurungi hate kimaro kuzikoze rwonyingi mwishate president yashira matananye kansimo muntu muhe billion mukaga atunze ku muntu nogira ngo yashisha handshake apana natashisha sente zero kunga kunya namanya ngo ebizo by'abantu ati nk'abanyambara ati nibenda emibazi yente mbende bidaba byamizi nibenda irrigation kangambara amazima izindi nizije kumbwitwe ntunamo nambwe so nchene twayita mumurimo ibya politics tuburugemo kangambara amazima ibyo butegeke bisisire Uganda ibyo butegeke by'umwene tubuze kutiyamba hati nk'abantu abafirisi injuro nyanga enjari neshorora tiri kushorora enjari tekashorora indwara tekashorora ibyo butegeke obushema tubukashorora konga twatega abantu tukiye kwata bamujyana mu twinde ntunguka bagira ngo bishu sabuka wunte yiteji budget yene ya shilingi zingahe miliyoni igana nimunda kuzikoza saki ntunda gure ntebe ntunda kuri uruguto mwana kora ruha ntunda kurura hashini mukuru uruguto rubonire musagaho rubi abo ja kansara waka akarobinga speed munonga bagira ngo uruguto rwo yorubone bashobora kugaruka imbartereze kurungi kandi urufire so twaye kwata bamurimo shanga to changing plan za government ne barakut plan ngira ko tujya ki ntuye plan abantu nufayo munonga so ikintu cyiki cyamanje ngo ngambira abantu amina iwariyo natureba uno basa kuba no rento gamba mbwenu utekateche ngo mu baterese muno turabanasamo betu gamba ho nitor kurabara asimu yitu ya noti ibiri note mwenda ibiri
5 3 ogambe one itwenye no mukugu omukuru Julius ari nayongera kushobora okushobora kwantu twaza baitu okurigero kuyagamba amazima garingu tutfire munonga na nakache nakaturabo mungaro turiyo tureba atubura kandi kufayo kumanya okushemere kwantu twaza abebembezi bitu tubahiri bere bayonga bagomuka bo ito twatanka kunyangarara abo kujanguna no kubabuza konka naco nekizibu kugira ngo uze nka district oze obuze kansara wawe obuze MP wawe ebintu nibigenda bita aho nawe hari ikizibu cy'amani ebintu biriyo nubipfa nibiturabaho ezine sente zito abo kuba umushoro nubasaka batakumaho gushashurira kuko yakwata sente you final consumer uyowe umuntu akwata sente kazo aduko kagire cyo wagura wagura sabuni wagura shukari wagura parafini umushoro nugwihwaho umushoro tugiyeho mbantu government ne kugiya negiho muri itwe akandi ko kuyagambera ikibeta kumara government negenda bagiguza sente igira yaziguza ubo mbanke zo mu Uganda ubaheru bitushanga ngo ya planningira abantu bayo sente ze kweza kuziyayo zikozesebwa zita umukuguya kugira ngo sente umwe nizifera umungaro z'abantu abamwe bagigara yito tugumaho turyo tureba ushanga sente zakubenzi yambe cyaro zahwera umushaho yo muntu wogo turiya budget mu Akadaara kandi nditogoro makinyabemu anshitamire mu ididi ya Nyakahangura tabasa kubaho aboko ba turiyo tukuratara ebiryo bigendo mesho mana munonga kufa ko mugurisi akande Bonifansi ebyanyima namwe turi Kampala mukoro twakutiraho president wa Murana agamba abikwatirine na no kufa ko mugurisi ogo naje kuba nazi kwa sande ukurgati tuje kuba ntongera kumanyisa buri kimwe cyo nako kutambara anyencha kare umukoro ugu tuje korozaho uramkaga nico kimwe asanda kuzika tuje kuba ntukongera buri kimwe cyo mwene gamba ho na no mukugu ogire cyo wamugambera echo kwenda kumubuza sebo je bare TV West kare sebo ni oje bare ekina ni ngamba ugo mukugu oya Akadaara mbakweto hasebo nakaba area bunini rwa Rukungiri nashaba area so wa Rukungiri yes esebo owana gamba byinzi y'umushoro owishemwe ekintu cy'umushoro tinahora wagambaho abategekeye nyine abasha zimwe tubakwenda bataxi ngo umushoro gwabo hati kano bakurya nyinji okuciranye we hano yo sibahani bingiro mutumba mwuka mu kitoke aha bwenje wono ndikiza gavumenti bataxashora umushoro kandi we binemo tukaze kuvuga mu ngutu yes yabara mukuru ashaba Elias yabare munonga turamugeza abantu barukungiri uwamuhuru namuhuru munyarukungiri ndangona ndi munyarukungiri mbwene Elias ushiri mutantugamba hati umushoro kugira ngo urgombantu kurunji no shashura okurugirira okuru kugira ki nikikurugire mu ntasi yawe nico rukurebera wano tasa mu 1 miliyoni emwe ushuri mutwara 3 wagera ati nyine miliyoni 10 yo kuri miliyoni 3 mwana ukuru ko yongera niko umujuru wese uko yongera allo sebo we bare kare sebo hati mugamba ati twatwirine na business z'abantu yego sebo mbakwetoha none wayeta mwese bajofure mwese bajofure waterre afese district yego mwese bajofure hati tubushitwine bagenda kwa business kawe mbere cyo bagoye kiraba biro studies ngo ngenda sente zo kutandika business ejo ngo tabire twatsinga ni na factory y'ima twatwara hatro ndicho muntu wa isbiha muti business ya government nibitama za kubuza Geoffrey sente wajangu nozi hirei sente ni mbaye tunjire ngo zekita kajyanje ntandiko kakabeke hate mpendera abagire studies biza mbakakinga abenshi aba bire studies nabo ninja nabo
bureau Eh? ya bureau nagamba yabo nakabo twakwetegereza abajya mu government twakwetegereza nagamba bureau of statistics Wabamanya? standards ugeza bakutemera za pesa ni bakutemera ziha ati bahendera bakindira ka factory kawe ati n'abantu abo hano ukoze sa nabo babura imirimo ati twabona banatyo kare yabari umukuru Geoffrey dari beshewe turamukiza abantu bakasese nagamba ba bureau of standards abana bo bari munonga yabari munonga nabo mutindo najya ngo umuntu ugurize byawe watandikaho ka business bari abahurutwa kuri ngo mutindo gwako tugushemerire bacingaho umuntu yasigara nara hati namone kangamira na Geoffrey inati nico tandugamba nangwa katutandugamba ashandi hati wana ukore shandi hini byakeme inimi tuba kuzitekamo wabitekamo kubi nibasa kwita abantu hari n'abantu bari gukora za painting kuza paint wagikora kubi nibasa kwita baso hino mutindo ubwo kwetabaje ngo ukorereho ukwetagize na wana ukora nkamizi ino baye factories za kampara basinyiriza mizi ushigira bato shangara mu ngindo bantu batahomyara umufuriji so hari umutindo ubwo kubindi kwetagize konka kandi mbwenu nicyo tuba tugambira government eshemire kuba eineho program ere kuyamba abantu umuntu yagera idea ndafite nka factory bamugambe ngo ndafite nka factory no itage iki kugira ngo ya ekinte cyara akore abwo kuba nyewe niwe hine ibintu bitukurye ibintu byaraguze ebya producing byarakora mu factory ni nyoni wonse kubikozesa konka nyoni bo turukumo kwagize iki uko bikozire so umugasho gwa National Bureau of Standards no kurekinga shuwa ngo abantu kaba kukizo kutanka kuri ubuntu babukora ha mutindo konka nyowe ni iki kutuma kandi ndakona ngo ndakona ngo njumirire abarakora ibintu njumirire National Bureau of Standards iwo noyija uje ufite ko standards kongo tonshomisi standards wakanonjinga tuwankwatiraho nimbasa kuba ninkora ibintu byo mutindo guryaho kuzabuzabo kugira ngo tinyine bushobozi kongo wanyamba kagira tubishu no bwaba no koresha andeji ningo no gukora ubushero ningo uko nango oyihe ukore juice yebikwiju nabagikora batiya nico kureba babura bahabura nico kureba turi kosa kutandika eduka yemebazi utini pharmacist nubaso ko ine sente zawe ubumenya gukora nango tandika eduka rondo wabishomire yoze nyuma ngo mugigo ngiwoze nyuma mugigo shuro ze sente zawe so nico kwantu uwatampa bwire kandi urwo mugasho gwa government ukija nuncinga kandi kushashura umushara kiti naza kutandika nshobora waza kumpara isinsi ya factory kugira ngo tandike factory nshobora ujye license inako page nyina ngo urundi iki niki kandi iki nico ciyana kibikiri kitana kiti ushobora uri of course ari kugira ngo ino ko kunshobora nyene ngure byanye byaharubuje kandi ngura mbere so amazima abantu baba warning intwenda business bureau batwatireho batuwarning batwegese nibwo turakoranye abwo waza kushanga ense nyingi zona nibazine startups kugira ngo bwa business bari kutandika mpora bukarero ibintu by'amana munonga ogo nashaberi yasi tuwamuheza yeje kandi naja kubwana kujya ati apana Elias nkamwe Elias nujishwa kurunjira ngo tukataho urutaro kugira ngo buri muntu ashobora umushuru kandi twatake na ba MPs urutaro twatandika ukwezi ko kubanza urukuma rwenda 2016 ngome 2016 tuja twahindira mu kwikumuna kumwe kwikuna mukaga president yamara kwikiriza atakata batakashasho konga bakamubiha na muntu tumaze kucimanya kurungi bo bakagira ngo sente zibara kubona uneza amajuta ngo president kari yashaka babikiriza konga bakamubiha abwo tamaze kucimanya hati yangu hati sente kandi hatiya nibashozo no bazikwata zo no mu rundu gumwe bazo mu banka bashabaroni hashiko ya president zamajuta abo no zishabahoroni kandi zabaze amajuta abo bakamubiha konga nabwo maze magaragati ngo urutaro rutwa kwire ntwene ku rutandika hato ubusya kandi hato busya bwo ntwene ngo buri muntu ashashura umushoro nubwo yaba ari MP nubwo atari MP buri muntu
ashashura umushuro okurugirira entasika yawe abo ko wono ushashura uwo wa miliyoni 10 no ushashura sente ziziyo tokose ko no ina miliyoni 10 ukashura umushuro ugurukwa no ushashura miliyoni 1 icyo kiri tubulingana ni konkanta nangu umuntu wena no burgo muhingi urwo murisa urwo muvujo wa boda boda uru fone sente yona shashura umushuro ahubwo esente zona za itera na zitiya ejunyo ntunguka yihanga n'amazima numanya izobera akeire tukaba tuteganisamu abo kuba twatungamu twaturyaho twatwine kubaretera umukoro kandi abateramere arufu rwo mugurusi witu kandi nawe yatugenzireho umugurusi Boniface byanyuma twija twashanga kandi akeire katukiza amani nindeba na keire na hati tukaturije baitu umukore nshonga washoboraje akandi nani nshaba tuhenderaha gira kuwa hamiza abanya Uganda ngwe byona ari umushongozo mwakagira ngo tubirobora kwija konga byashango ryota kandi yakayagira ngo bwanyuma yo busasari yabo busingi nyeno hamiza abanya Uganda ngo Uganda terukubi ngo kuwagira wajya mu Uganda inesente ebizibu wabagambera hata nyendo hamiza umunya Uganda ubwo ariyo naza kubyama hati ayaba ari ha TV arinzire ngutendere na wabyame nyendo muhamize agire turuturunja byamege kandi amanyengu ihanga ari no mungaro ihanga ndije afuterera abase kugira ubusingi amazima garagati mbwe no ntiyugana nese gumire munonga kandi abanyegana tugumire munonga turebera mu bizibu byinge munonga history na president yagambira history turebera mu no yoti jinsi ke gumire ensi yitu ya Uganda gumire twine sente zito konga kugira ngo ahituri turugeho ibya government kambagandara amazima mureke tubyiri tubitira rujo twikwate nk'umurimo turibe ko turayambe government kugira ngo igiti etuhereze ibintu bitakwendwenda budget nibajya gushoma ibiro muri kwa mukaga shitama hakaridiyo kawe gihurikize budget bagamba ki haza kora amari yekore nk'umurimo n'abantu baba bacaro muze ayishomero ryanyu muze ahirwaro ryanyu mureba abantu barugabere imbebo za imbibo mumanyengu ibintu iba ba promising mu budget byabahika kurungi kandi byaza umubantu abakubenga bagira ki abashimirwa babitunga kandi mwe bari muri gakunde tareti ya TV West umurundu rwanjye go kubanza ubwahwire bakanshanga Kampala ko ngamwe nawe najye kuya muri Patrice nije uje abantu bitu bakorebeho nimanya uko bina amashemerwa mengi ebya TV no bimanya bina amashemerwa mengi okutunga umuntu kiwe kandi kubashobora nshonge stars zimwe na zimwe na munongezi bakwasira kwa budget twasire hitwe nk'abantu nico kurebera wabagira ngo bafeyo munongo kureba ngo ebintu ebikuruga kuri mu government mu central government byabahika abo kuba byija bikabura buraho no kushanga amarwaro gataro mibazi no kushanga ibintu biryaho ate micere kija guyahereze kwija ngo micere yija na hati tukarebere micere hakabaho ki so ebintu nkebyo wota bikuratire no tungekizo bucamani ntwenda kwebaza mukuru Mukunda Julius kandi executive director wa Civil Society Budget Advocacy Group antwebaza we bare kwija kandi kushomesa abantu bitu itomo mu gwitu nk'abanyamakuru no kureta abantu nkimwe abakugu abahangu kwija kongera bwino aha bintu bikuba bateganisa twenda kwebaza na Shaba Elias ugu ayaterera rukungiri na no mukuru mwese gwa Geoffrey waterera Kasese na nabanda bambenda futera bite simwe kabara banisamu na wabwenshonga yo bwire tebaza sharaho bifu harone zina zo basharaho bitu parliament yajyango batakasharaho so kuba hizbasharaho zona batego basharaho mubuhenzi bw'amateka nyenda kwebaza mukuru rufunga Robert yabari ya kamera yebare munonga Dennis mu control room niwe bare nditogoro makinyabe mukana shitamire mu yedidi ya Nyakahangura atabasa kubaho abo kugira ngo twenda kusema mikoro yo kushendekerezo mugurisi witu Boniface byanyuma ara Kampala kandi yo tujja kugikusiyaho kuzika no kwa Sunday byona tujja kubantu bikusiyaho kuzika kuona kujja kubakora live TV West orareje arindo wayikuru